Ndabasuje kandi mbaye ikaze makuru agezwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yaganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Sibyo gusa kandi nabateguriye kuko na umutwe M23 wanze ibyumvikanwe hi Rwanda. Mwabyumvise rero ko nabateguriye inkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe biroroshye no gukandishwa ijambo subscribe mugakora no kunzogera tukabana mu makuru atandukanye mba nabateguriye mbahaye ikaze. Bidasanzwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC yaganiriye na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Ni amakuru yashyizwe hanze ku wa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola Jean Lorenko, aho byavuzwe ko Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi bahujwe kuri telefone bakaganira ku by'umutekano wa RDC. Ibi biro by'umukuru w'igihugu cya Angola bigaragaza ko Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 4 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 kwari bwo baganiye, kandi ko Perezida Jean Lorenko ari we wabigizemo uruhare runini kugira ngo bakore icyo kiganiro. Gusa ibi biro bya Perezida Jean Lorenko ni byatanze amakuru menshi kuri iki kiganiro cyahuza abategetsi bakomeye ba RDC n'u Rwanda. Bivugwa ko baganiye gusa ku cyamara intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ko banaganiye ku myanzuro iheruka gufatira Rwanda muri Angola, aheruka guhurira abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Binavugwa kandi ko ku gicamunsi cyo kuwa gatatu Perezida Jean Lorenko yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa RDC Tshisekedi baganira ibyerekeye amasezerano yo guhagarika imirwano mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro cyabaye mu gihe Bwana Tshisekedi yari i Buruseli mu Bubirigi aharwariye, ariko akaba akomeje kwitabwaho n'abaganga kabuhariwe. Perezida wa Angola ari nawe muhuza washyizweho na Afurika ku makimbirane yo mu karere yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa 4 ko iki gihugu cye kizakomeza gushyira imbaraga kugira ngo harindwe ingaruka no kurwanira kumvikana hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Hagati aho ku rundi ruhande M23 igize igihe ihanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Amajyaruguru ivuga ko imyanzuro yafatiye u Rwanda itayireba ngo kuko itari yatumiwe muri ibyo biganiro. Uyu mutwe kandi wanavuze ko ibyarushaho kuba byiza ngo nuko mu gihe RDC yakwemera bakicarana ku meza y'ibiganiro aribwo bakumvikana ku cyakorwa kugira umutekano muri iki gihugu garuke. Nkuko bikubiye mu itangazo umutwe M23 washize hanze ku munsi wo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 rivuga ko uyu mutwe utahita uhagarika imirwano ako kanya, usaba ko leta ya Kinshasa yareka bakajya ku meza y'ibiganiro nabo. Ibikubiye muri iryo tangazo cyo bikoze ritangira rishimira abagize uruhare ngo kugira ngo bashakira akarere amahoro by'umwihariko uburasirazuba bwa RDC. Rikavuga kandi ko umwanzuro wo guhagarika imirwano udashobora kubahirizwa kuko ngo byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye, ariko Kongo ikica amasezerano kuko ahubwo aribwo igisirikare cya leta ya Kinshasa kiba kibonyeho umwanya wo kwisuganya ngo kigabe ibitero. Itangazo rigira riti M23 yemeje ko umwanzuro wo guhagarika imirwano utahita ushyirwa mu bikorwa. Guverinoma ya Kinshasa nabo bafatanyije bagiye bagira urwitwazo mu guhagarika intambara kwayo, ikaba ari nawo mwanya wo kwiyegeranya no gukomeza kubasira inzirakarengane zo mu bwoko bumwe, ari nabwo twe tugamije kurinda. Uyu mutwe wanaboneyeho kuvuga ko igihe leta ya Kinshasa yakwemera ibiganiro byayo nayo ari cyo gihe hazaboneka umuti urambye ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'u Rwanda n'iza RDC ziheruka guhurira i Rwanda mu gihugu cya Angola mu rwego rwo kugira ngo baganire hagamijwe kurebera hamwe icyahoshye umwuka mubi w'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Umwe mu myanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro nuko humvikanwe ko impande zombi zihanganye mu burasirazuba bwa RDC zigomba guhagarika imirwano, kandi bikazatangira kubahirizwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ibiro bya Perezida wa Angola Jean Lorenko byatangaje ko uku guhagarika imirwano bizagenzurwa n'itsinda ribishinzwe. Nanone kandi ku rundi ruhande ni amakuru akomeye kandi yihutirwa tugeze aka kanya, aho byamenyekanye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi arembeye mu gihugu kiri hanze ya Afurika. Ni mu gihe ku rundi ruhande aka FDLR ngo kaba kagiye gushoboka nyuma y'ibyemeranyijweho muri Angola. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubana natwe n'inkunga ikomeye kuri uyu muyoboro mugari w'amakuru agezweho. Muze mwese duhure mukanda subscribe kuri buto mutuku mukora no kunzogera tubashe kubana amakuru atandukanye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze.
Uburwayi bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni amakuru akubiye mu itangazo riheruka gushirwa hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya RDC avuga ko uyu mukuru w'igihugu yasubitse urugendo yashakaga kugira Kisangani ku mpamvu z'uburwayi, ahubwo ko Minisitiri w'Intebe ari ugomba gusohoza urwo ruzinduko muri iyi ntara ya Kisangani. Amakuru avuga ko Tshisekedi arwaye indwara y'umutima ndetse kandi ko agiye kuwubarwa aho yajyanwe kwivuriza mu gihugu cy'Ububirigi. Hari andi makuru yo ku ruhande yatanzwe n'abantu bahora hafi ya bwana Felix Antoine Tshisekedi avuga ko uyu mugabo arwaye indwara ya kanseri. Ariko ubwo uyu mukuru w'igihugu aheruka kujya kwivuriza mu Bubirigi ahagana mu mpera z'umwaka ushize, byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko ahora arwaye indwara y'umutima. Akura akomeza kuvuga ko ashobora kuba arwaye umutima na kanseri, gusa iperereza ngo kuri ibyo byombi rirakomeje. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bye rivuga ko kubera umukuru w'igihugu atameze neza atakigiriye uruzinduko mu ntara ya Kisangani, aho yari kujya gufatanya n'abanyagihugu kwibuka abanyekongo bishwe muri ibyo bice no mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iri tangazo rikomeza rishimangira ko Minisitiri w'Intebe wa RDC ari uzaserukira Tshisekedi muri uwo muhango wo kwibuka uzabera mu ntara ya Kisangani. Mu gihe ku rundi ruhande aka FDLR ngo kaba kagiye gushoboka nyuma y'ibyemeranyijweho muri Angola. Leta ya Kigali, ya Kinshasa na Angola zemeje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bawusenyagura burundu. Iki cyemezo cyafatiwe mu biganiro birimo kubera i Rwanda bihuje intumwa za leta ya Kinshasa, iz'u Rwanda na Angola, bikaba biteganyijwe ko bigomba kumara iminsi 3, aho byatangiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, bikaba biteganyijwe ko biri burangire uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Ibi bibaye mu gihe mu biganiro biheruka byabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024, intumwa za RDC zari ziyobowe na Dr. Christophe Rutundura wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, zari zatanze isezerano ko mu kwezi kwa kane uyu mwaka zizagaragaza ko zishoboye zigasanya umutwe wa FDLR. Umwe zabivuze mu gihe raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zari zagaragaje ko FDLR ikorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe intumwa za leta ya Kigali zari ziyobowe na Dr. Vincent Biruta wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, nazo zemeje ko zizasuzuma ko guverinoma ya Kinshasa izaba koko isenya FDLR mu rwego rwo kurinda umutekano w'u Rwanda. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane RDC yeretse umuhuza wa Angola umugambi w'uko iteganya gusenya FDLR. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu u Rwanda narwo rwereka Angola ko ruteganya gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mugambi. Intumwa zitabiriye ibi biganiro zagaragaje ko umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa RDC, zemeranya ko imirwano hagati y'impande zihanganye zigomba guhagarara guhera ku itariki 4 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024. Nk'uko byemeranyijwe, abo mu rwego rw'ubutasi ruhuriweho n'ibihugu bitatu bazagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mwanzuro, nk'uko byashimangiwe n'ibiro bya perezida wa Angola na za Minisitiri z'Ububanyi n'Amahanga. Zemeranyije ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024 abo mu nzego z'ubutasi zo muri ibi bihugu bitatu ndetse n'izindi zirebwa n'iyi myanzuro bazahurira i Rwanda bagasazuma icyifuzo cy'umuhuza cyo guhuza imbaraga mu gusenya FDLR. Abo mu rwego rw'ubutasi bahawe tariki 15 z'ukwezi kwa munane nk'igihe ntarengwa cyo kuba bagejeje ku baminisitiri raporo yo kuri iki cyifuzo mbere y'uko bongera hura muri uku kwezi. Nanone kandi ku rundi ruhande